uyu bamenya rero muri kano kanya uje kuba yakegukana imodoka niwe waje ku mwanya wa mbere. Yaje ku mwanya wa mbere mu gihe yari afite amajwi agera ku 80,748. Clapton Kibonke ku majwi 18 yiwe. Urumva Clapton Kibonke yaje ku mwanya ubanziriza wa nyuma. Uyu Paul rero wagize ijwi rimwe niwe waje kuba yawa nyuma, ariko nubwo yaje kuba yawa nyuma, Kiramani nawe rero yaje ku mwanya wiwe wa kane ku majwi yiwe 4,000. Reka rero tuhita tugaruka rero muri Best Actress ku ruhande rw'igitsina gore. Ku mwanya wa mbere mu begukanye imodoka yitwa Ketchup, wamenyekanye muri filime nka Bamenya series. Nuza kubona uyu Ketchup ufite amajwi 70,000 ndetse na Bamenya akaba afite amajwi 80,000. Bakoresheje irihe banga? Aisha yaje ku mwanya kane n'amajwi 3,300. Wa nyuma mu bakobwa wagize amajwi make cyane, wagize amajwi ya nyuma yitwa Mutoni Salanda Oliva cyangwa se Salanda Poetess, ndetse kandi yabaye wa nyuma ku majwi yiwe 22 yose. Nitujya kureba nk'uwitwa Nyambo wari uri mu bakekwagaho ko ashobora kuba yakegukana imodoka. Ubwo Nyambo yaje ku mwanya 16 akurikiye uwo bita Slim Jesus. Yes, it's time for the update. Muri kano kanya rero update tugiye kuba twabageza nabwe ko tuzatuza buri end time tuje ku updatinga. Tugiye kwinjira muri Mashariki Film Festival. Mashariki Film Festival amakuru ahari muri kano kanya nuko bita Bamenya ndetse na Ketchup baje kuba bamara kuba bakegukana imodoka yawo. Ubwo ni imodoka zombi zihagaze agaciro ka $26,000,000, ariko imwe muri zo ni $13,000,000. Mu kanya rero mbere yuko aya marushanwa arangira, ibintu byari byakomeye ndetse abantu barimo baratungurana, ukajya kubona ukabona Bamenya neza arimo aragenda azamuka ndetse n'abandi. So kuri uyu munsi rero mu masaha ya mu gitondo ubwo haburaga amasaha 18 ku ruhande rw'abagore, wari uyoboye yari Uwamahoro Antoinette cyangwa se Intare y'Ingore. Uyu Intare y'Ingore yarayoboye n'amajwi agera ku 19,757, akakurikiranwaga na Ketchup wari ufite amanota agera ku 15,000 ndetse n'188. Ku ruhande rero rw'abagabo, Bamenya nawe yarayoboye ku majwi 15,425, ndetse n'uwo bita Aime Valence Tuyisenge uzwi nka Boss Rukundo nawe yarakurikiyeho ku 12,388. Nuko mu masaha 18 byari bimeze, abantu bagenda bakomeza batora kugeza ku 5:59. N'ubundi murabizi ko nyine amajwi yari gufunga 6 z'ijoro zo kuri uyu munsi, ubwo twari kwa twitse twinjira ku munsi wa finale tariki 29. Rero ku itariki 29 rero ubwo amajwi yararimo arafunga, Ketchup yaramaje kugera ku 70,000 ndetse na 208 niyo majwi yaramaje kugeraho, ndetse na Uwamahoro Antoinette cyangwa Intare y'Ingore we yaramaje kuba yagera ku 32,317, mu gihe wo bita Bamenya we yaje kuba yafungira ku 8,748, ndetse kandi uwo bita Boss Rukundo akaguma ku 14,000. Byaje kurangira rero imodoka itsindiwe n'abantu babiri, ubwo ku ruhande rw'abagore n'uwo bita Ketchup, ndetse ku ruhande rw'abagabo n'uwo bita Bamenya. Urabizi ko n'ubundi still urumva ni team Bamenya n'ubundi yaje kuba yakegukana iyi modoka, kuko Ketchup aba muri team ya Bamenya, ndetse kandi Ketchup yaje yamenyekanye kubera Bamenya yamenyekane muri filime ya Bamenya. Urumva Bamenya series niho iyi modoka igiye kuba iyata. Abantu benshi rero bagiye bibaza, bari bazaga se ninde uzagukana kino gikombe, ninde uzegukana iyi modoka, cyane ko bose bari bahatanye mu byo bitaga nyine ubwo ni People Choice Award. Urumva hari People Choice Award nuko ngo hari gutorwa bitendeye ku majwi y'abafana, ndetse kandi ku munsi w'ejo hakaba hari izindi awards zatangwa zigiye zitandukanye. Murabizi awards ziba zitangwa kuba bigene n'abanominees bitewe n'uko bagiye banomina, ariko nanone ku rundi ruhande hari People Choice Award. People Choice Award bari gutora ku ruhande rw'umuhungu ndetse no ku ruhande rw'umukobwa, no kuvuga ngo ku ruhande rw'umugabo ndetse no ku ruhande rw'umugore. Ku ruhande rero rw'abagabo uwo bita Bamenya niwe waje kuba
yabahiga mu gihe reka nze ndebe abo bari kumwe uburyo bagiye bahiganamo turebe ese bakurikiranaga bate. Uyu bamenya rero muri kano kanya uje kuba yakegukana imodoka niwe waje ku mwanya wa mbere. Yaje ku mwanya wa mbere mu gihe yari afite amajwi agera ku 80,748. Wamukurikiye yaje yitwa Boss Rukundo waje ku majwi 14,320. Ku mwanya wa gatatu hahise haza wo bita Irunga Lonje cyangwa se Tukowote waje ku majwi 4,340. Mu gihe wo bita Kiramani yaje ku mwanya wa kane ku majwi 4,151. Wamukurikiye nuwo bita Buri Kantu waje ku mwanya wa gatanu ku majwi 2,853. Nyuma haza kuza uwo bita Seburikoko waje ku majwi 2,417. Ubwo Seburikoko yaje ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa gatandatu waje Seburikoko. Umwanya wa karindwi waje wo bita Didimani ku manota 2,230. Ku mwanya wa munani haza Timoteyo wagize amajwi 2,030. Ku mwanya wa 9 haza Muzehe Rudasingwa waje n'amajwi agera ku 1,107. Hakurikiraho Rukundo Arno cyangwa se Pole waje ku majwi 1,065. Hano ngeze ku mwanya wa kangahe 3, 4, 5. Ubwo Rukundo Pole yaje ari ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa gatandatu rero ku mwanya wa 11 haje uwo bita Papa Shafi. Uwo bita Papa Shafi yaje afite amajwi 1,023. Hakurikiraho Papa Tracy n'amajwi 146. Hakurikiraho Gakwa Celestin uzwi nka Nkaka ku majwi 188. Hakurikiraho Kimenyi Tito ku majwi 392. ndetse haje kuba hakurikiraho Intore waje n'amajwi 341. Hakurikiraho Rwego Yves waje ku majwi 337. Hakurikiraho Ndimbati ku majwi 305. Hakurikiraho Mudenge ku majwi 246. Nyuma Mudenge haje Scott waje ku majwi 125. haje kuba hakurikiraho Digidigi ku majwi 196. haza kuba Shema Emi ku majwi 178. hakurikiraho Rurangirwa Ben waje ku majwi 168. nuko nyuma haza Captain Regis waje ku majwi 156. nyuma haza kwakurikiraho Ngenzi waje ku majwi 142. hakurikiraho Rugema waje ku majwi 133. Zamu uyu nguyu Lavaneri waje ku majwi 127. haza kuba hakurikiraho Kanimba ku majwi 56 yiwe. hakurikiraho Bijiyo Bija ku majwi 38 yiwe. hakurikiraho Masezerano ku majwi 35 yiwe. hakurikiraho Dr Nsabi ku majwi 32 yiwe. hakurikiraho Soroba ku majwi 25 yiwe. hakurikiraho Gahima Oxy ku majwi 23 yiwe. hakurikiraho Clapton Kibonke ku majwi 18 yiwe. Urumva Clapton Kibonke yaje ku mwanya ubanziriza wa nyuma. Clapton Kibonke ni umwe mu bantu bari bitezweho ko azaza mu bari competitive cyangwa se Clapton Kibonke yari yitezwe kuba yaza mu bazegukana imodoka, ariko Clapton Kibonke yaje kuba yabanziriza babiri ba nyuma. ubwo no kuvuga ngo Clapton Kibonke yaje ku majwi 18. nyuma Clapton Kibonke haje uwo bita Cyusa ku majwi yiwe 7. nyuma y'uwo bita Cyusa haje kuba hakurikiraho Ndahiro Willy cyangwa se Paul ku ijwi ryiwe rimwe. uyu Paul rero wagize ijwi rimwe niwe waje kuba yawanyuma, ariko nubwo yaje kuba yawanyuma mu majwi niwe wa mbere muri sinema nyarwanda, mu mateka sinema nyarwanda, kuko nta muntu numwe mbese sinema nyarwanda bivugwa ko ariwe ishamikiyeho. impamvu ariwe ishamikiyeho, nta muntu uri mu Rwanda utazi filime bita Paul na Ngenzi. nta muntu uri mu Rwanda, nta mwacteur numwe, nta mukinnyi numwe wa filime utubaha uyu mugabo. uyu Paul rero Ndahiro Willy waje ku mwanya wa nyuma n'ijwi rimwe. urumva ko nubwaje ku mwanya nyuma, ariko no mu legend. ubwo tubaze duhereye inyuma, ubwo uwa nyuma ni Paul, hagakurikiraho uwo bita Cyusa, hagakurikiraho Kibonke. uyu Kibonke rero nawe wabaye wa gatatu mu banyuma. kuseka wari gusekara
Clapton Kibonke wabaye wa gatatu mu banyuma ntabwo bibabaje cyane, nayo ni umurejani kuko ni umuntu ufatiye runini muri sinema nyarwanda, ni umuntu navuga ko yari yitezweho byinshi ndetse aza mu marushanwa abantu bavuze bati, hari n'abari bafite ubwoba bati ese umuntu ujya guhangana na Clapton Kibonke ninde ko Kibonke agomba kuba yatwara iyi award, ariko byaje gutangaza cyane no bita Clapton Kibonke abaye wa gatatu mu banyu, urumva yabanjirije wanyuma. Hari ibintu kera abanyeshuri bajyaga biga ukabona umuntu ngo wabanjirije wanyuma akavuga ngo atereraga ngo afataga bika akayiterera inyuma, ubwo urumva rero na Clapton Kibonke yaje ku mwanya wa gatatu ubanze muri batatu banyuma, urumva yesheje agahigo ko kuba yaza muri batatu banyuma, urumva ntabwo yabaye wanyuma ariko yarushije babiri. Urumva rero Clapton Kibonke tumukomera amashyi kuba atabaye wanyuma. Rero nituza kuzamuka tukaza kureba uwabaye wa mbere ari Bamenya. Clapton ubundi muri hari duo y'abantu, hari abantu batatu bahora bahanganiye igikombe. Iyo haje ibintu nk'ibi ngibi by'ama award, ibintu nk'ibi by'ama competition, duhora twiteze ko Bamenya, Clapton ndetse na Papa Sava ari abantu batatu bari buze kuba bavuga bati aba batatu bagomba guhangana, aba batatu hagati y'Abamenya, Clapton ndetse na Kibonke bagomba kuvamo utwara award. Ariko ikintu kitangaje nuko bita Bamenya yabahiza akaza ari uwa mbere, umukurikiye muri abo ngabo wundi akaza ari Papa Sava. Papa Sava yaje ku mwanya wiwe wa gatandatu. Papa Sava yaje ku mwanya wa gatandatu n'amajwi 2400, mu gihe bita Bamenya yaje ku mwanya mbere n'amajwi 80,000. Undi muntu ari kugerageza wenda kuba kumuyingayinga abandi batekerezaga no bita Kiramani. Kiramani nawe rero yaje ku mwanya wiwe wa kane ku majwi yiwe 4,000. Ubwo urumva Kiramani yaje ku mwanya wiwe wa kane. Uyu Clapton Kibonke rero tumugarutseho wabaye wa gatatu mu banyuma, ubwo yabaye wa gatatu duturutse inyuma, we yagize amajwi yiwe 18, mu gihe uwanyuma ari Ndahiro Gwiri cyangwa se Paul wamenyekanye cyane muri filime ya mbere yasohotse mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa yakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo nibuka izina ryayo. Uyu Paul rero yaje kuba yaba uwanyuma n'ijwi ryiwe rimwe tutaramenya ese ninde waje kuba yatora Paul. Turaza kwibaza rero n'uyu Clapton Kibonke abaye wa gatatu ku majwi 18, nawe ese yaje kuba yatorwa nande? Reka tubyibaze, ariko Paul ni umulegend, ni umuntu tugomba kubahira ibingibi. So rero reka tuhite dukomeza rero tujye ku ruhande rw'aba best actress. Numva best actor wo bita Bamenya yaje kuba yakegukana igikombe ku majwi yiwe 80,000. Ubwo urumva ejo araba afite imodoka, ari guhabwa imodoka. So rero nitujya kuba twareba muri best actress na best actress nabo bari bahari, nuko ngo kuri uru ruhande rwa mbere habaye amarushanwa bagahemba bagatanga imodoka ku ruhande rw'igitsina gore ndetse no ku ruhande rw'igitsina gabo. Mbere ubundi habaga award baravuga ati People Choice Award, batitaye ngo ku muhungu cyangwa se ku mukobwa, ku gitsina gore cyangwa ku gitsina gabo, bakavuga bati uzatorwa n'abantu kurusha abandi ni wowe uzegukana imodoka. Murabyuka ubwo bahavuye yegukanaga imodoka, ariko akaza kuzamo intambara ikomeye cyane no kwihabwa bikagorana. Ariko muri Mashariki ikintu bakoze kidasanzwe, bafashe umwanya ku itariki 28 z'ukwezi kwa 11 kugira ngo berekane ko nta mikino, baza kuba bafata imodoka bazimurikira itangazamakuru ati dore imodoka zizahabwa abantu bazatsindira iyi award zirahari already, ko imodoka zirahari. Ni mu gihe kuri tugarutse inyuma ubwo bavuye yegukanaga igikombe, imodoka yawe hashize igihe kinini ndetse harajemo n'ibibazo byinshi bitandukanye. Ndetse kandi ikintu gihari nabonye gishimishe nuko iyi modoka izatangwa na Mashariki, ntabwo bya bindi byo kuvuga ngo imodoka bayihaye umuntu ariko ari gusabwa no kwamamariza kampani ngo yatanze iyo modoka. Ni ibintu byiza cyane. Rero reka rero tuhite tugaruka rero muri best actress ku ruhande rw'igitsina gore, turebe ese bo bakurikiranye bata. Ku mwanya wa mbere rero haraza uwo bita Mukayizere Jari. Ku mwanya wa mbere mu begukanye imodoka, umwanya wa mbere wegukanye imodoka ku ruhande rw'igitsina gore cyangwa se ku ruhande rw'abakobwa,
damu umukobwa wa mbere wegukanye igikombe yitwa Ketchup, wamenyekanye muri filime nka Bamenya series ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, ariko main filime amenyekanyemo cyane niyo bita Bamenya. Uyu Ketchup rero niwe waje ku mwanya wa mbere n'amajwi yiwe 70,408. Turaza kwibaza tuti ese Ketchup na Bamenya ko begeranye cyane, nuza kubona uyu Ketchup ufite amajwi 70,000 ndetse na Bamenya akaba afite amajwi 80,000, bakoresheje irihe banga? Tuzabimenya ejo mu itangazamakuru, ejo muri interview barimo barasobanura ibanga bakoresheje kugira ngo ari bari bo bombi batsindira iki kinyabiziga rwose. Rero uyu Ketchup ni waje ku mwanya wa mbere, aza kwakurikirwa n'Inarengore ku majwi 32,000. Ku mwanya wa gatatu haje kubakurikiraho uwe witwa Swala, baheruka kwaka n'imodoka bari barahaye, ariko yari yarahawe na boyfriend we aheruka kuyakwa, ariko yaje ku mwanya wa gatatu. Reka dukomeze turagenda tugaruka muri details za buri muntu. Ku mwanya wa mbere mbabwiye ko haje uwo bita Ketchup ku majwi 70,000. Ku mwanya wa kabiri hakurikiraho uwo bita Inarengore ku majwi 32,300. Ku mwanya wa gatatu haje kwakurikiraho Swala ku majwi 3,585. Ku mwanya wa kane hakurikiraho Inyindi Aisha yaje ku mwanya wa kane n'amajwi 33,000. Yaje ku mwanya wa kane n'amajwi 3,348. Ku mwanya wa gatanu hakurikiyeho bita Mama Zuru ku majwi 3,199. Ku mwanya wa gatandatu hakurikiraho uwo bita Mumararungu Juanita uzwi nka Eyes ku majwi 2017. Nyuma hakurikiraho Ndahiro Natasha Ndahiro ku majwi 2012. Haje kwakurikiraho Mama Niyori ku majwi 1,475. Nyuma ya Mama Niyori hakurikiraho Umutoni wa Nadia uzwi nka Muganga ku majwi we 1,300. Nyuma ya Muganga hakurikiyeho Jojo cyangwa se Niyonsenga Joseline, muzi muri filime nka La Vie ndetse no muri timu ya Kiramani, azwi muri filime nyinshi. Yaje rero no ku majwi yiwe 1,154. Nyuma ya Jojo haje uwo bita Soleil ku majwi 1,142. Nyuma ya Soleil haje uwo bita Mireye ku majwi yiwe 793. Nyuma ya Mireye haje uwo bita Mumararungu Joyeuse Miki. Ubwo ni nyuma ya Mireye haje kwakurikiraho Miki ku majwi yiwe 652. Nyuma ya Miki haje kwakurikiraho Maya. Uyu Maya nawe ni umwacteur mwiza ku majwi yiwe 475. Nyuma ya Maya hakurikiraho Mama Sava ku majwi yiwe 409. Nyuma ya Mama Sava hakurikiraho Nyambo ku majwi yiwe 359. Nyuma ya Nyambo hakurikiraho Madederi ku majwi yiwe 348. Nyuma ya Madederi hakurikiraho bita Pamela cyangwa se Innocente ku majwi 336. Nyuma ya Innocente hakurikiraho uwo witwa Irakoze Eliane cyangwa se Olga ku majwi 327. Nyuma ya Olga hakurikiraho Linda ku majwi we 192. Nyuma ya Linda hakurikiraho bita Rufonsina ku majwi we 218. Nyuma ya Rufonsina hakurikiraho witwa Josiane cyangwa se Gaju ku majwi we 189. Nyuma ya Gaju hakurikiraho witwa Mamita cyangwa se Wimana Hamida ku majwi 178. Nyuma y'uyu nguyu rero haje uwitwa Umurerwa Aziza cyangwa se Nana ku majwi yiwe 148. Nyuma ya Nana hakurikiraho Mukasekuru Fabiola ku majwi yiwe 130. Nyuma ya Fabiola hakurikiraho witwa Amanda ku majwi 111. Nyuma ya Amanda hakurikiraho wita Kayonga Gatesi cyangwa se Kariza ku majwi yiwe 78 yose. Nyuma ya Kariza hakurikiyeho bita Byukusenga Adeline cyangwa se Noella ku majwi yiwe 57. Nyuma ya Noella ubwo tugiye muri babandi batatu ba nyuma hakurikiyeho uwo bita Sifa Solange Latifa ku majwi yiwe 47. Ndetse kandi uwa nyuma ubanziriza uwa nyuma yibere ku majwi yiwe 38 akaba yitwa Ineza Keila Bernice uzwi nka Teta. Uwa nyuma rero mu bakobwa wagize amajwi make cyane, wagize amajwi ya nyuma yitwa Mutoni Salanda Oliva.
cyangwa se Salanda Poitiers usanzwe akora ibintu bijyanye n'ubusizi. Uyu Salanda niwe waje kuba yaba uwa nyuma mu bategarugori, niwe waje kuba yaba uwa nyuma mu bari n'abategarugori, ndetse kandi yabaye uwa nyuma ku majwi yiwe 22 yose. Urumva rero ibintu biri gutangaza. Ubwo ni muri People Choice Award. Turaza kwibaza tuti ko People Choice Award ni ibintu ni award yashyiriweho amajwi y'abafana uko bakunda abantu nibo bagombaga kubatora. Ariko ikintu turi kwibaza tuti nimba abantu bakundwa n'abantu, ariko kuki abantu tubona bakunzwe hano hanze batigeze batorwa cyane? Nitujya kureba turaza kwireba nk'uyu mukobwa Salanda wabaye wa nyuma mu bakobwa. Ni umukobwa ukunzwe cyane yaba muri filime akina ndetse no mu bisigo byiwe. Ntago ari umuntu akagombye kuza ku mwanya wa nyuma. Nituza kureba hano mu bakobwa twari twiteze ko bashobora kuba bakegukana iyi modoka. Ketchup already nibyo arayikwiriye, arayimerita ku majwi y'ibihumbi 70, ariko nk'umukobwa bita Aisha nawe yakagombye kuza mu bari imbere cyane ko akeneye n'imodoka. Nituza kureba abandi bakobwa bameze neza kandi bakunzwe cyane. Hari umukobwa bita Jojo arazwi kandi arakunzwe cyane ndetse ajya akora n'ibikorwa, ariko nanone iyi modoka n'uwo bita Nyambo nawe yari mu bakobwa rwose bateganyaga ko batinywaga ko bashaka kuba bakegukana iyi modoka. Nitujya kureba nk'uwitwa Nyambo wari uri mu bakekwagaho ko ashobora kuba yakegukana imodoka, yizeye ku mwanya. Reka tuze tubare, biratugora cyane kubara kuko Nyambo, reka turebe 6 7. Ubwo Nyambo yaje ku mwanya wa 16 akurikiye uwo bita Mama Sava wari wibereye umwanya wa 15. Ku mwanya wa 13 ubwo hari uwitwa Maya. Urumva bano bose nta bantu batikekaga ko rwose imodoka bayitsindira, ndetse ku mwanya wa 14 akaza uwo bita Miki nawe wakoze cyane muri uyu mwaka. So rero nitujya kureba rero, ubwo urumva rero abintu byaje kuba byatungurana kuba abantu bari kwibaza batese n'iki kintu bagenda ko nta kindi kintu bagendeye mu gutora. Rero ejo noneho tuzicara neza tubare turebe ese aya majwi bakoreshe batora, ese aya majwi batorewe tuzasesengura turebe ese abantu batowe mu buryo bwiza ni bande, se umuntu ari kwegukana ni ndi hano kugira ngo na updating, sindi hano kugira ngo mvuge ngo byagenze gutya oya, ibyo sibyo byabindaje inshinga. Nari kugira ngo mba updating ndetse n'abakunzi babamenya ni igihe cy'ibyishimo, ni inkuru y'ibyishimo abakunzi babamenya. Ndizera ko ejo kabisa tuzaturi gutahira ya modoka aho twayinjiyemo twayicayemo kabisa, akaba ari imodoka ihagaze akayabo ka $1,13,000. Ubwo urumva rero bamenya ayegukanye imodoka, ndetse kandi akaba agiye kuba ayegukana atari wenyine. Uwo bita Ketchup nawe babarizwa muri timu ye. Ketchup wazanywe na bamenya, Ketchup wafashijwe na bamenya, nawe ayegukanye imodoka. Ku ruhande rw'abagabo bamenya yegukanye imodoka, ku ruhande rw'abagore Ketchup yegukanye imodoka. Ni ibyishimo, ni inkuru nziza kuri Ketchup uherutse no kurushinga. Urumva ko agiye kuzajya agenda yitwaye, ni ibintu byiza cyane. So rero kambashimire mwe twakomeje kubana, twari turi hano kugira ngo tu updating, mbibutse ko nabamenyeshe ko n'ubundi anytime inkuru tuyibonye ngo tuvugana iyi nkuru ndi kuyirecordinga 10:36 z'ijoro. Iyi 10:36 z'ijoro nibwo ndimo ndarecording inkuru. Mbabwiye kubwo rero igihe cyose anytime mbona inkuru mba ndi hano nitereka bakubita update. Nta bintu byinshi bikidukereza. Abantu benshi mwanya muri kuvuga ngo Slim Jesus twarabuze update, ariko muri kano kanya ibintu byose biri ready biri tayari. Mwewe kora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane 5 kuri 5.